قهوه قهوه ایرو جیانا میا روزانه ده خودیجی کی گلکی گرینگه جره دم نینه بیانی نیورو آنجی ایوار هر تم تچکرن و خوارن جبوهن کسان او و خوارن که تایبته کو تتش نکاره جیوه بگره لو مال تواهی دنیای جیه کی وی تایبت هیه و بوی سکتور که مازن لستانبول جی هر سال جبوه فستیوال اکتیل درخستن فستیوال قهوه ای سال ششمین فستیوال پیک هات او یک مزنترین فستیوال قهوه التواهی اوروپای فستیوال 4 روز بردوام دکه و هر دری کستین و جور بجور قهوه تام دکن و تبلی گلک پیشبازی konser و workshop andibin. Hey, sesimi duyan kimse var mı? Yaşıyorum ama can kaybı. Bu içimdeki fırtınalardan saçma şansım var mı? Düşmedi o duyan. Em niha dixwazin bizanbin bê ev festival biçi armancî û çawa pêk. Ben Deniz Yıldız Düzgün, Mok markasının ام لگوری زانین آخوال هر دره باریستایان نو پرورده دکن کو قاوه دقلینن بوی هاوی ام دکن کو قاوه که باش شبه با ارمان جامع اوه زانست و زانبون و ها دکه کو قاوه که باش پیدا ببه ام جی لگوری استانداردین دنیای قاوه چه دکن براستی جی دوی ریره ترکیه گهشتی آستا که گله که باش لو ما باندوره که مزن یا فستیوالان هیه festivallerin gerçekten büyük katkısı oluyor bu anlamda. Serpêhatiya qehweyê tê gotin ku ji Etiyopyayê dest pê kiriye û hêdî tevahiya dinyayê belav bûye. Ji wir diçe Yemenê û dûre dema Osmaniyan de tê Stenbolê û ji wir jî derbasî Ewropayê dibe. Îro jî li her derê dinyayê belav bûye û ji aliyê milyonan ve tê vexwarin. Li gor hin kesan, qehwe jî mîna çixare û alkolê yek ji maddeyên hişbere û destberdana jê ne tiştekî hêsan e. Lê hin kes jî dibêjin ku vexwarina wê ji bo tendurustiya mirovan gelekî baş e û bi taybetî jî ji bo dil feyda wê gelek e. Vêga em dixwazin bizanibin ku serdêr derbarê festîvalê de çi difikirin. Markalar, baristalar, Marka, barista, şov û konser dikin ku ev bûyer bi kêfxweşî derbas be. Ev festîvaleke gelekî delal e û navenda Stenbolê pêk tê. Ev 4 sal e ku ez tevlî hemûyan dibim, ez pir pê kêfxweşim. Heta ku vî rengî be ez ê timî tevlî festîvalê bibim. جارا من یا یکم الور از پر جا قهوه حز دکم بری جی حوالکی من هاتو بو بدش من رگوت بچه فستیواله لو ما جی از هاتمه وکو هند بینن لهر دری جی قهوه چه کریو جهکی گلک خوشه اج قهوه ترکی گلک حز دکم به تایبت جی قهوه به شکر Orta one, orta is very nice. ناو قهوه کو من بری ویگا چیکر ویش است لگور استانداردن دنیای لسر رجا یک لسر 16 تی چیکرن انکو بیوی هاوی جبو هر گرام کی قهوه 16 میلیم او جره پیوسته چیکرنا قهوه ویش وصایه جبر کو ام به پلا 6 درجه اوا گرم بردن سری هم زودتر دپجه و هم جی تاهماوی لگور دلیمه چه دبه جستاربون دربازی گرمبون دبه دما از به 6 پلی اوی بردم سری دوی از جور بر بجر و هرم انگو دوی لجور بیم جر و دیسا بچم جوره پجاندن اوی بقاسی سه حتی سیونی خولکان وقت دگره هلبت اف لگور گراماج دگوهره من یا 18 گرامی بکار آنی جبو وی جی نزدیکی 320 میلیم اف فیویس بو قهوه کو من چه کرجی لوره باورم گلکی خوش چی بو هک بخازی ام دکارم به هوره در تحموی بنیدم hep beraber sonuna kadar isterdim. îro li vir bi dehan kompanî berhemên xwe dan nasîn û bi hezaran serdêr derfet dîtin ku ji qehweyên cûr bi cûr hem vexwin hem jî ji xwe re bikirin. Wek ku tê gotin 40 sal xatirê qehweyekê heye. Lewma tim qehweyekê bidin kesên ku li cem we xatirgiran bin. Êja Badu, Rûdaw, Stenbol.